tu hin video khat na bol tin video chu pi ham ti le international exchange crypto exchange dia top number 1 ti di hijing tan tin Binance chung chang thui se the Binance to BTCs mining amo iti neo connection nei vam ti he asung langa he gin chat na thei tam ta amin thot invet de he abula he by satoshi app sai hung de he satoshi app sai lu na hi le bala han cheu min chi satoshi app se hin satoshi app sa hung lu de mining kan me ding abal satoshi testnet lon sa hung lu de he ichi satoshi testnet hi 31st March nia chu testnet hi lon sung ke bol hi tai ai le hi chi hin vet de hin dunia jong hi chi update tuni April date 27 nia hi update hi chi hyang hi chi lim hi update ungum hin hi chi hi thu ang ini sai de hin ten ai pi hi le testnet ong kilan sa chi pi sai vam chila ya he na hi le even na hi le chila ya hi pi ki se acha we have invite exchanges developers researcher and users worldwide to join the trial activities ai le ni chi sai hi asung langa hi exchange so ai lo developer research so lang hin a het oi tai ti kagin mo han ije kagin mo dung zo ya chu masanga yang chu update kha hin bolovin hi chi lim khat chu convert sa de tu masang jama chu satoshi testnet lon sa chu ve na hele BTCs mining announcement update khan anum hin hi cha update chu pham ti le hela khoi Elon Musk di khu wa no mi ho spend pa hin abana BTCs akoma min amasang langa aban le hela ya upbit kiti hi international crypto exchange ka hin hobby kiti yang international exchange ka hin amina min thangin Coinbase Pro jang hi international exchange amina min thang FTX abana Kraken abala Binance ko Elon Musk veilanga Binance ang ko mi cho he kagin moda na hi AP ha Binance exchange so lang ahead ta su to BTCs mining ke bol chu update hin bona ba mu thai khatin ten abana hi tunia date April 27 nia update chu khat ve na bikit ute chi ai le tu ni April 27 nia update khat hum kin satoshi testnet lon sa chu na wala na mu de hin icha ke sai he pi ham tia le iche symbol he value sun che chiko aki mu thai hin iti ham khat ve no khat chiko hong ba jep tan hichlai value chun nang ho satoshi testnet lon chang tin na theu hin hichi chu ai pi hele testnet lon se an value chun tunia cha hichlai ya kho ni dengin itu ko mini tabang dingin alulanga ko iwana hele zit lang pa ko Binance hin abana veilanga ko eho BTCs mining biha symbol pa hin hichi ka ginmon hichi ka gin cha dana hi Binance to hin BTCs mining hin amo hin connection anei heti hata connection anei oi tai ti ginmon khat hin gin cha jong hin abana ta hung abana Binance ten jong tweet aha bol he jeng tu la ai satoshi kiti amo ho Twitter la khun aha trending thai hi chi ka gin moda nai June July lang a hilo le men net lang la khun second quarter of the year lang la khun Binance te hin BTCs sam amo ho hi BTCs amo ho exchange sa lan sa hin bol diu hati ka ging mo in adi adang chun English na ta ho jong amo ho adi Binance te hin advantage sa hilo le advantage ha nei pen diu ham a hilo le ti khat he ka gin mo hin hi chan chui tan te video